Dobrodošli nazad u Drevnik. Znači, ja sam Niko, apsolutni estir. Ja sam Tena i klupa u kojoj sjedim je apsolutni estir. Jel imam tu majicu? Da. Učenik se pod satom matematike smije imitirajući kozu. Nakon puno zahtjeva da prestane, on počne raditi kolutove unaprijed te nakon toga dobije jedinicu. Vraćamo se na salto. Da. Ako znaš što se tiče ove koze, znaš kako se kaže... To je isto za tebe. Da, je, znaš zašto? Znaš kako se kaže koza na engleskom? Goat, estir, idemo. Učenik na satu hrvatskog ljubi bilježnicu. Ljubi? Da. Toliko mu je dobra, a? Toliko mu je draga. Toliko voli svoj, da. Očito nešto što je napisao unutra, neki esej. Voli hrvatski, bravo, bravo. To je ta ljubav, toga treba više. Svaka čast. To tražimo. Kad smo kod ljubljenja? Učenik donio svog kućnog ljubimca psa na sat. Preslatko. Preslatko. Mora da su sve cure bile oko njega. Da. To je bio easy, ja bi bila easy money, da. Dobro, možda jedno moraš tako to napraviti malo, znaš. Da prikupiš pozornost i onda da, dalje lagano. Ne kaže se uzalud pas je čovjekov najbolji wingman. Točno tako se kaže. Da. Nakon Tene, koja šta radi? Namještam. I u ovoj epizodi nagradu osvaja ova bilješka. Čestitamo i javi nam se da osvojiš svoju majicu, pošalji nam veličinu i koju majicu želiš. Nastavite nam slati svoje bilješke u DM, na mail ili u komentar.